Taiban katlamo trai men kapesiete tatok you me Taiban tabiata Rahnwet. Essential me supplementary session in Rahnwet o patrola upon live video. O essential me nianso me Taiban we kupur. Israel kan concerned citizen kan memen muangi ta patrowan we kupur pan kak patrol yang nan YouTube o V6AH address meraban kakan patrowan tiang nan koran kak patrowan tama uyau o nian wote on cable TV FSM Telecom cable channel 22 pan bil live hari ansyo kan me ketail ban tolan ansession chongorus pan live Ite ansyo me emen pan pekita komal we pene me mier Israel ma pia wali video pan pause de bang komal motomot utailan kak masani pene ira kan masito kunan san saleng we ukutaila pil chapal ongnan uyo ai me men kapese o ni ansyo wote pek me bil patro sang ren mana kapukanong V6AH tene ansyo me session uyawi ain patrowan pekita re mail Thailand pulikiti mata tong ki computer te cell phone kan pagi ansyo me cell phone kan uya tatok apil kalwotela sabul mata video me pan klikilele tatok Rahnwet hari melel songan speaker kita computer mak kasi chokola pon live amau hey speaker hey kamu pa speaker kalangan ko bro mo maineu makit kasampal mai tungol wow ibil kaping ke main speaker
uya kupur toror kaisa kisu Rahnwet chun eisa kuano paria ketri eisa kriau niapeng o Rahnwet uya kawalu and ran and meeting ong uya kupur toror kaisuat Thailand kagan katla mo tail aimen pakita Thailand katta aimen uya sabulme tetungol kapung Pangkupuran kaun Kalangan ng senator ko o iban to na sa chief clerk o lukuran marakan. Senator Adsen Abram, Pein. Senator Kiko Abis Jr., Pein. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Tucker T. Daniel, Senator Sunster A. Edgar, Senator Adlino Edmund, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Brian P. Etzai, Senator Jack S. Harris, Senator Francisco L. Yuanes, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Sendelina Leka, Senator Mikael Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Makari Miguel, Betterment my clerk. Senator Erlyn S. Movic, Senator Sheldon Chi Neff, Senator Norbert A. Perez, Senator Mitaray Simina, Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan chief clerk kueki trial sabulman ke quorum ay ban ulian trial tiyo ya sabulman trial sa karatan kapung o kasama-sama. Kay puniyo kapung lap Pangkupuran. Ani lap kay puniyo wow lap Pangkupuran. Kalap ako isyo ko. Waon ki sabulmar likant ko nanalang ko nan kaniyay ko. Waon ki tabalap kay tikan koros nan palian tiyak momocho government. Local, national government, waon ka president, uliya pekan ng Congress. Waon ka kapina, and Pohnpei, karyawan kapina, acting governor. Waon ka siyong kopong nabalab, Joseph, yang amusyong kopong kan. Wasakset, waon ka Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator kan Koros. Pilman waon ka lang kasampal kan, lang samoro o loiso sericho so masakan o lapalap kan koros o men Pohnpei koros mayang patreng trial Rahnwet nan chamber pon kalapwet pon takapaypay kan o nan waylaut kan and champa rakat o patreng uliya pamail kan nan uya kupur toror kaysa kisuwat trialan ka kan katla mo trial ay pan po na sa floor leader Abram. Kalangan kamu main, Mr. Speaker. Ejungal sekaratan wow kapacapat kom kupura buan kak pacang. Siapul memu yang mujungal me peitai jan lang. Prutong wasan ngilam lamalam won kan kamu main Speaker. Won ki Vice Speaker. Won ko melel kan pakabayan naropal senator kan Rusia. Dibil jungalan ko wow siapul macail. Staff kan me pacang cail dan gallery. Ay pacang ran maun kapung payang maung koros men Pohnpei melel ralkan me pacang jalan live broadcast nan radio nan cable channel Facebook YouTube. Speaker
nuaw imen pazuan sa karamumot kasambalwat o pagik chailan katlamawa o isabulman kita journal and Rahnwet. Agreement. Pagpagtaro karyaman tayo sa bulman kita journal. Koros mautung motion o masa ni A. Pwuhng masa ni So. Mia masa na pen journal. Close debate. Pagpagtaro karyaman tayo ng rujung ti masa na pen journal. Koros mautung motion o masa ni A. Pwuhng masa ni So. O tayo sa bulman kita journal. Kalangan tayo katlamon tayo. Kamu floor leader. Kalangan speaker bilmen beliau sa karamumot kasambalwat o pagik chailan katlamawa o kati abali nampaisu o walu may introduction of bills o resolution. Pagpagtaro karyaman tayo ng katiyan ng issue o walu yung introduction of bills o resolution. Isang delegation ng matalanim. Senator Perez, Senator Net, o Senator kan Koros, Mia bill o resolution mail kat kilong. Kalangan mamawar aktrail kat lamo trail. Speaker, nuaw ibilmen beliau sa karamumot kasambalwat o pagik chailan suspend order of business o kati abali order of the day may standing committee report. Pagpagtaro karyaman tayo ng katiyan ng isa kayo yung standing committee report. O pagkiya mayor karyaman pen motion o ay may panwayaw tayo katiyar pon ng isa kayo o speaker pan po na sa chief clerk. Standing committee report number silibki tuway sa kwalulayan ri sa Priyaw mapit. Legislature pin number riyapki sa payulayan ri sa Priyaw sa Committee on Finance. Kalangan, weka report wo tayo sang standing committee in finance at speaker pan po na sa chairman in finance, Senator Joseph. Kalangan ka mo, Mike Speaker. Ejungol sa karan kapung kasama-sama kakpatsang nakumulian kitiyar mamuot-wot so katukayang wasakan makunayangan to ka. Puro to nan mamuot ejungol wawan kun komi Vice Speaker Floor o Honorable Member kan Karusia. Mike Speaker men tata sa bul mo committee o uyata kamu kitiyo mamuot-wot yan kakataropoy o katskiyang kupura standing committee report ng sulubut tuway sa kwalo lapil niya riya sa kriyaw. Agreement. Kalangan, Senator Joseph, pagpagtaro karyaman tayo ng katiyanan masa na standing committee report sulubut tuway sa kwalo lapil niya riya sa kriyaw. Masa niya sa bulman kita. Koros mautung motion o masa niya Pwuhng masa ni So, motion po itarok tayo katkat nan masa na pen report o iba ampleo po na sa Senator Joseph. Kalangan ng kami, Mike Speaker. Report what, Mike Speaker o Honorable Member ko. Yay, and kapureto nan mumot, kamatang ko sa net LP ng peryo po kisisak tayo, lapil niya rin sa kriyaw. O men kawait ko mumot what yan, katsin, tapatsawan, nakatala ta file. O inangin ko sunod what ay pala niyo masin ko sunod. Di mo much, Mike Speaker. Kalangan, Senator Joseph. Close debate. Wagi kawewa me mayor o sansal me mayor pagpag talan rejung ti masin pen report koros mautung motion o masa ni A. Pwuhng masa ni So, motion po itarok tayo rejung ti masin pen report what. Koros mautung tayo sa bulman kita report silub ko tuway sa kwalo labi niya riya sa kriyaw masa ni A. Pwuhng masa ni So, motion po itarok tayo sa bulman kita standing committee report ng silub ko tuway sa kwalo labi niya riya sa kriyaw sang finance. Rahnwet. Chief. Salamat, Mr. Speaker. National, ay bilmen. Tone sa floor leader. Kalangan speaker kaya bali jungol sa nuaw speaker nuaw imen beliau sa karamumot kasambalwat o pagik chailan suspend order of business kati abali isak payo may bill calendar. Miya karyaman pen motion o. Pagpagtaro karyaman talang katiyan ng isak payo yay bill calendar. O ima banuyawik tayo katiyar to ng isak payo yay bill calendar o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number riyapki sa payulayan ri sa Kriyaw for file. Kalangan chief, ben po na sa chairman in finance, Senator Joseph. Kalangan ng kami, Mike Speaker, Bilman Pata, sa committee o
Yata komogit mamoto chen kak kachkita o masani kamatang ko sunod ng riyop kisak paila binya risok riyaw. Agreement. Pagpagtar o karyaman Thailand katlanan masanaban LP number riyop kisisak payo na binyal riyasak riyaw. Koros mo utung motion na masani yay. Huwa masani so motion po itarok tayo katkat nan masanaban kamumataan ko sunod o ipan pileo po na sa Senator Motion Joseph. and close debate. Speaker. Speaker. Kamu Speaker, Senator kailangan Joseph. speaker. Ni mo chumot man speaker, yay kusunod watch me standing committee magchailap siya napaliyala kawkaway chailan kak nagtatalo file. Kuya ki inagan kusunod watch ay pala niyo mission kusunod. Kailangan. Kailangan Senator Joseph kung kawewe mga mayor. Miya ito masanaban Speaker. kamu Senator Yowanis. Kailangan kamu may mas speaker. Maway tungol wow kapatapat. Speaker. Iman kalalapak ito yamuman. Inangan ko sunod ko ta kapala niyo resolution. May niya resolution mo. Dapat patuloy na resolution ceiling mo. Kailangan Senator Yowanis, Senator Joseph, kung kakawait kayo na mo ta kalalabak mamiya. Kailangan maing speaker isusunod na lito mo tama Senator Yuanas kayo naman. Kung reinstate kayo na mo ta kalalabak Kailangan mamiya. speaker, kailangan chairman. Iman kalalapak ito. Essential ma-send the kawitin chairman and file. Puinawin kamamutan ko siya nagput kapaler panew resolution. Resolution. Resulta patuan na naitungol siya lang nga patuan resolution. Igara balay kalalapak. Senator Joseph. Kailangan may patuwang resolution na sa pong yay pilyo mabaan pala niyo mission kusunod. Kailangan Senator Joseph, Senator Yowanis. Menya masang kusunod. Mostly ang Finance Committee. Ay may kalalapang. Speaker, may kaksapang. Senator Joseph. Kusunod watch sungan kawit committee and check ma miya sa palmachay check ang kagan kalautela sa pulman speaker representation. Eresansya isular chaman nampen kusunod magchay ka sinapalihan siya sa malani we have been floor amendment you. May subang patuon siya pong floor amendment to sponsor netos. Kailangan may speaker. Kailangan rin kawewe siyang Senator Joseph. Miya ito masanaban kamumataan ko sunod. Pagpagtalo karyaman Thailand ito sinaban kamumataan ko sunod riyap kisisak payo laman niya riyasak riyaw koros mo itong motion na masani ay huwang masani so arok tayo tungtier masanaban kamumataan ko sunod what. Speaker teka komal dima. Minute Na pagpag yung Thailand komal ma minute o Thailand komal minute. Speaker.
Sang Finance, I want po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kailangan, Mike Speaker, maganda ko mukit challenge ka. Bercung itu maasin pe o file kamatang ko sunod na periyo isak file bilari sa kriyaw. Agariyaman. Pagpagtaro kariyaman tayo file kamamataan ko sunod riyop ki isisak payo laban niyari sa kriyaw. Karos mautung motion masa ni uwang masa ni so. Pagpag the motion po itaro Rahnwet tayo file kamamataan ko sunod riyop ki isisak payo laban niyari sa kriyaw. Chief Clerk. Salam, Mr. Speaker. Masular, I want po na sa floor leader Abram. Speaker, men pajon uyata kamugut pagak challenge ka ketia bali nampe seguno may miscellaneous irachoro. Pagpagtaro kariyaman tayo katiyan ng paisa kuano yay miscellaneous business. Speaker, Kamu Senator Harris. kailangan ng Pwuhng, Speaker, sungalan ng kapeng ay patrang arami sa karatan kay Pwuhng wow makum segera gier labalap kon wasa labalap kon Pohnpei sa mararmaskan koros wangin kang Speaker wang ke vice wang ke floor leader o yang arpol senator kan korusian ira toro Rahnwet tipem banuya irayu me momotu tunsak pilban yang utum wagi pitata roson mau kamelene me mia olin Pohnpei riamen me trapiadara totokan meur yara patota sang Pohnpei sombar kai samalar alaka school alaka school na pol palwar melen wala tina laisin and we are talked ye internist pelian mas i will kamelele mata imanuni Rahnwet me mia klinik riau patpadonan monio heu pelian apol ben longyong ayau pelian apol ben mas Rahnwet semen riamen sort of the dog sort of mia Pwuhng gak the dog tipso me patronan moni clinic riau o igamelele me mia the dog you me chairman in health kalkalepki ia patkiang chief and medical services Pwuhng gak apaliada clinic riau an gak mia an gak the dog o apali melel men Pohnpei kan man ke kapalin longyong o mas hari ipem me koneng mumotu dan yang patrang chairman o apalida to dog Pwuhng gak miawa rain week te bayer amumon me ban kaker mia eupene Pwuhng gak mia semen pukon gak tupso riau klinik riau an gak mia ir semen kan me bang gak apali o apali yang men Pohnpei lele Rahnwet tador ko say kak tula pwegi karba me isuru patron o ipem me momotot pilanana yang trek Pwuhng Thailand gak klang ma kapolen trete amu motu dan yang apali. Hari ini we ada floor motion. Motu dan assignan kamtin rosen mau. Patrang chairman tula tu sela tu tok an apali itu apol ben klinik riau. Kak niela chairman kan mana Pwuhng apali klinik riau ong show mau kan an Pohnpei. Oi bagi karyaman. Pagpagtaro kariyaman kapal and manpower may bitata clinic riau and kakanapal tasang committee health koros motu motion of masani uwang masani show motion po itar miya masan panirawo Speaker, kamu Vice Speaker kailangan ng gubro mo
Ay tungal sakaranwa bang ko bramui wonagi floor Ria Honorable Senators Chorus Rail Tron to Tonkan Melil Ran Mawan Pohnpei ama Ong Pohnpei Chorus mayang Payan men kabasakan Ran Mawan Pohnpei yang Tonwen kiri Chorus makubra yayan kakyang momot nan wasa kasambalwat Mang Speaker, tungalang kapang Senator Aris Pwuhng, kampakabay Senator Aris Pwuhng motion mamia. Ikamelalame, uyapan tataka pakir kay kumagit pato yung kamtinel to report te kawit pato to sagak kapoy-poy. Mr. Speaker, Pwuhng anano sotok pa na mamiyan sawit. Eso ko ng leadership in Pohnpei and Santio Kati Rato Kasaneti Mele Pain Palian Executive Cabinet Acting Governor Rail Cabinet Kano Legislature what when once and for all Makapambato kamti Pan Pilpitipito ko itom Sinto sotok pa na kay Mia Payete ura makasampal Niyan sa uyapan tatakot pan uyawi. Proses in tatako and taur uyapan kasanti or waskan mamia. Pagkita pano say makalaw kakalong say rata wasakay ma. Esudo ko na ba esudo barbatanan sa kulmatay po ko. Uyapan contract. Sound kan ma. Minan malang. En palian kakela kakusunod. Main motion umao, abutana nana atrasini robot and muyawi leadership and kati o kasaneti tampan pantotok. Wewe panawo yemi panuyaw pwede maurin naramas. Abinangan motion o makamtiyan tola. Abmiya malalasang. Pwede sabi sa utan kasampal. Pelkopor inanan kasampal. Yawasa attitude mimia pelinanan kasampal. Ab magayo kasampal sang koros. Peraran, uyapan totok, and katotok yaramas. Mapan patutiyong naninoyo niyatan Pohnpei State Government. Is mapang walian o apaliro to sign. Inanan kasampal melan. Kareta, Speaker Yutung, kamtiyan taula. Amin kamu yung acting governor, tama governor man pa itiyan ni mo sambungat. Makakatun mangi pa na mo dalang katiyo, apalilay rot. Niwiyapan kapunglal. Ang lamalaman liyo lan Pohnpei, pwede anan mamiya. Sound park tel katkatiyo rot. Absuto kakapulta. Ekinwawata kasuwasa, ay kasuwasa sokla. Tapali, interest in paliriyaw, nakasampal. Karata, Mr. Speaker, saan ko si paano ito? Awiman, pararan, process in totok, nintuan ruwasin PSSR, kamakitkan koros, tiyata sangkan nintuan kusunet, ang kakapal. Namo miyo is mabang pagkakiyang ko na kata. Dahil kakalong o kaksang. Ito kang dahil kang kisang tame at panan kusunat katkatitigi o sayrata pagkawan o bali. Kamdiyan tola. At tami pagbakibang kubromo yan kakaparabato. Masuro kaktotok mo, leadership ang kasanitirat. Once and for all. Kalangan Speaker. Kalangan ang kubromo pa Speaker, kawait maamamiya. Committee in Health, niyarpan tola and consider concern masan salasang Vice Speaker. O kakaway ito ma-require leadership, actually ang kakangatlanan leadership. May ito masan ben motion, kamu Senator Ned. Kalanan kamu Speaker. Muna iba niyang patoy, man patawan pakimay itungan sakaran, sakarmisik nilang o kaib nganin anila bang sapul matayal katiyan Rahnwet. Dan padang sapul mamoy me kom tiang kier nan wasan wi lamalam and supplement
Pohnpei pinin ko kusinet kaisak itu wala pan ko brain speaker one ke five speaker floor leader lokan lang so yang amoy honorable senators chorus o Israel kan me patanan calorie o Israel corrosion likin pay wet me pay yang tipson kapesya kan imen pakita Thailand komal male penanso puyan kagan sakarata pega wa me tungalan ki pagi Thailand komal le penanso Pagpag Mayor Thailand Komal Miniteo Iban Entertain Pagpag Thailand Komal Miniteo Kami Senator na
Pwuhng o sabulman kita koros mo utung motion masani Pwuhng masani so o motion paitar o ida ko panasay ng Committee on Health. Miyete Hiratoro. Speaker. Kamu Senator Perez. Kalahan Mr. Speaker. Ora iban yang patro ay men bato yang kamu. Ral tigan matiang armoy. Uyay tuan sakaratan kapung. Waban kubran samaral court. On bin kamu Speaker. Vice floor. O Riyay honorable members chorus. I told Hiratoro Rahnwet a bit. Yung talkatsiya ang suray o Rahnwet iban parawanda. Dan bar riyak itu ano PUC lonta mo niyo sang FSM dan bungay rail o IDP. Bana boli infrastructure in Pohnpei. Legislature tiala utung Rahnwet o kapagada ko senet SL number wano li Lebanese wano ijak silu Lebanese selo wano. Me pasan sang ilagin sa pamadail pasan ko senet article isakyo. A bit public finance. Nan iratugo ni kawawanway Badawan, the government of Pohnpei may not borrow money on public credit except as authorized by statute. Kusan ito what niya kokota? Paanmenen sa maral pasan kusan ito alaw di sa kayo. Nan buwan FSM o PUC rail bill eugubane MOU mabil sign in May silisak regituano. El Rahnwet ninduan ino mamie o kosenat mamie ma PUC te Pohnpei State Rabangak Pain la Rahnwet Rabangak tontolsan an monin taxis ban prota poli poinen tontok numanwani Open school. Dan ko sana to essential me churban ka kosan an morning taxis. Me bam prodong Pohnpei State. Ab ni Rahnwet chulaga koi boila. Kami uyawan sewot 11 million tontolsan an morning tax. O ima kapkapong Rahnwet le Rahnwet. Ibarawan yanger Chairman Finance MOU o kamatang kosanan. O na iban uyada kamogitin Rahnwet o nan Ratoro. Wai ibaron me kral katkat nan sapari sagwano en nan koseneto ilaki me paipuilan Rahnwet me parparon million silu 752,000 abang paipuilan nan rairan chombar sili sagriao. Kral katkat nan chombar isagwano met. Mr. Speaker, Met magharta men baron yata kamogit. Enga ka sign Committee on Finance enga check Rahnwet o robot kitong molwat asum pankak. Wagi pinniya kamadan resolution may bil baron kono batar iban totus moron Rahnwet. Iban bagi ma public defender te wagi AG yang sign off dan contract what. Enggak saya kata yawan mo ni me kosanan mengonin tax o ma interest pampat yang apan yawa. Pagdail molwat enggak mangi dan no what bil rosa me mon imun come back to Rahnwet pang boy la. Hari Rahnwet ongi kesembal ku boyagi Kadail kat-katanan poinan lial ayi pada 1 point dalam raya agar pada ni 16.7 mewasang ikin point dalam raya akan jangkang 45.0 hari ongye
ai chi chap cha bo ko wan mo ni ma po pa ni ai chap ong rail gan ki ma mor ki wan se ka kamela me udan mi ka matak law met magar dai men mi ada kamogit ka proyan ai rawat an ka sign an committee in finance o join them chain go po ki a bit contract ai ba ke karyaman Pagpaktaro Parliament o Koros Mautung motion o Masaniyay Pwuhng Masani so motion Paitar Mia Masan pe Masalar assignment mo pan assign ang Committee in Finance o chayan ko Mia de Iratoro Senator Artui Kalangan ng kupromi Mr. Speaker Muni bang pacho ay min pacho yang sabulong yung muncungal sa karatang kay puni wow maciyang ernin lang melel puro donan maluwa chay sa karatan wow bang kupromi Speaker wow nukit vice floor o yang honorable members karos o karos may yang chay Rahnwet Mr. Speaker ay resolu ibansong sa kargita buwan kakumatang may irakayo a bit dredging imin sa kargita ni mensang at cuma we dredging you we yawe paliyo maro moment me dredging kap you met mo isa pa jawan ma dredging kap de dredge me worela rapurang activate ay ime we have been sabul macai moratorium mo songkan macai pasanetiar mo dredging panuti hari ini kareta imin uya komukitiyo engkak kebukolang kalian land environment rakak jekata dama uya ini uya ben dredge sansan melabalan dredging yu ko ye abano lelwa sama sanctuary talikar pajoy ai kayo na ira macai Pagpaktaro Karyaman Kabal may pitata dredging and kakasign ang Committee in Land to Environment to Climate Relation. Koros Mautung at motion o Masaniyay Pwuhng Masani so motion Paitar Miyata Masan Penirawo Masotra assignment mo pa na assign ang Committee in Shab o Environment and Climate Relation. Hey, kami Masan Penirawo at Senator Carl. Hey, kalangan may Kami Chairman. usi assignment amo na iban pa jo engkak pa yang sabul mo muy laboy po me pa to yernin lang nan mo le jungal wala pang pro mo one device on the floor leader ro honorable member kan chorus Israel chonda dangan me pa yang kecil I Pwuhng kawait me sang Senator Artu Pwuhng moratorium yu memor kawaitin moratorium mo executive pan kawaita da review me pang Pohnpei sansal me da ko chai ku yaw Rahnwet nan kamogitkan me FSMTC yang Amerika on mamasen pen karere lang kampak sansal me environment nintuan kawaitin president me patoyer nan mus uyay ra kasampal nan kawaitin president ang ulia pen Amerika environment dan purolong nan kampak pui environment me pan pasan FSM arai lapali kapalin climate change me FSM so ari sangan irawat en kakapal kanay ko kakatabil saya rata tatangkan kita nan jangan miala kampalinan kampak makap dari sawo matai tataw kan kakapal o KPS en kak miya kipewe o mabil konengan bil sangan tataw ko den bil kak yang kawai tatangkan me bersama papali ong pan masen pen karere lang kampak kalangan men speaker Kalangan Senator Carl Pwuhng kawait memiya Masalar mabitata irawo mabitata motion na kamu Senator Pahrek kalangan Speaker so iman orang ka bro yang ada tamai tuan chairman in sapin kasaleta ni rawat akin parata kasil kamalalam moratorium ima mie exception
ban exceptional kak may tama ban ong nalaban way pakon o eu iregan na para ng kamating shop asuraban ireti ebol ban irega oni uyaw sigla speaker imanin kak chanchala ban burgano railgan megin korgorong reitiom o bilnan live Rahnwet the dog and trudging syudar masak praba pagi lasin tarabam bagin kosang option shop ilagi contractor o owner bagita wasan trudjo mira bangkolokol nira tarabu ansu goros pi praba mi taw kosa o magtail kuburugi en kak trek ma palet the dogu tail kolare rail praban uwa udan stated nan contract magin issue sang public land ay men patron kalangan Senator Pohrek kapadebat and pagpag mamiyayer masular masan ben pagpag mamiyayer dahil sa buliman kitayer irawo o apanasa ini ang kamitin land o environment and climate relation kalangan kamu kolokolo sa Senator kalangan growing Mr. Chairman main karyawan ni Mr. Chairman a bit sobin light magchay koros mahangi dapat jawan melel sobin light kat rabiluya resources o ng FSM melel fishing fees melel sobin light me kadang per seiner magun pajawan hug imin pajawan ma mi akremendong sobin light ka o FSM o Pohnpei rangin lagi tarail kit ko arail wungo nan kit Pwuhng yala practice manso koros ngam jalan kejela nan kit ko wasan kito lep penung kay pachpachom ap socha precautionary ma uyang wungo Pwuhng wungo jay koros mangi me ekak pil kater ekak pil uyat tipsegun tatok ikamelele me jonta kaya inanen tatong ko wungo ong tatok jojo ap niyan so ojo wungo niyan so maramas lapata o pacawan sali rebelentap naniyak rebelentap nanset niyayap chen paco sang takin itiyarata me stingray man mela nanuko match manguko maramaso dibukata wungko moin entap nanset erka koleti mama ka meti yang obil tua chen naniyak limangka ka bil mela nanuko rime ka sambal ki wungko argun pacuan tonan ki nan wasan tam to boy mo no ko ne ngan bil mie precautionary on wungko mele laramas ka dibuka taw tatong ki yong song kana bil nian so woche bil ka bereng ma panen tap nan set wa panut ko leti mo o ka me rai lai me I kama ko match ma ko ne ngan bil sign environment committee on environment appropriate committee and kak chair kalangan Mr. Speaker pagpagtaro karayaman koros motion masani ay uwang masani so motion po itar miyatra masan pen ire masansal meyay kapal pen uwang kan uya laklak taklawasan kit masalar aktay Rahnwet masan pen iraw kasambalo o apanasayin ang committee in environment o climate relation kalangan Senator Artui kalangan ng promoin claim segala I speaker ikabengki sabul macai tipso unta takap apnian so che kompilmasa ni me nian so mau cai bang kecelanan uya kuburak cai ban ka kuntil cellphone o ya tap no laptop email ke sambal ko nan moi nan so unta takwat second kak tatong ki laptop kak kilang constitution da song kama min pagida maso cho uya pe yu telekam kak uya ta meng kak mo itata song kan kak yang peyan me sabul macai tip so kap pe sansal merambukat agai gi sepaco to wasa keset tatong ki sel ki pacoan report o song karos masamin pacolong lalo ki kilang ama mai ban
bang uya kapali wa bang bil kisang uya penat bang bil tajuan uya pentotok kamangai kan kalangan speaker ikim seglamat I kasaleta che ire moin toke ko yang kak chek na uya be makone ngan uya yang kak uya kalangan Mr. Speaker Kalangan Senator R2 we concern Basansal Chang kami Speaker ban look into it. Right. Kalangan Mayate Iratoror kami Senator Yawani. Kalangan Speaker monai ban patuan me ko tai tumal wow Speaker kayo ikapeng ki wan ros kasilil kayo me patupon table I waray siyang wan ros pat Speaker I kin matamatawa uyapan kakila ka kusun ma kumail ban Taki Pohnpei ni koi lan Pohnpei stosa koi patu yo magtai koros mangi me obstruct traffic shorta uya malalaula uya totola riya yap kin matmatawa ma public safety kin respond accident in stosa pai worki an so public safety ban respond harabal ban ngongi and komogit to sago per ter obstruct traffic ikamele ma aramasaman ban luisang sto sayo ma accident patpaton ko ilanal ismar masaban siu kaiten trokun sto sa wala Banshu government. Pag government sutra uya puko. Permelel public safety may Mr. Speaker. Tamak tayo bangkak uya yang uya panapolpan kusun na tugot rap melel tonal. Ipilsa salar tayo bang uya yang. Pupak troto itamatraman concern kin paratasang kamanaman uliyap. Ay Pwuhng kadapul poranat po public safety yan kakmang miya pot sto sa lil mansango paypay kainan na flamong sto sa potet ebiluyay na iya sa may overnight mo isa sa may police response puma police response robana paliyala Rabana sayar mas tu sa poto obstruct traffic urban uyang uya po waran kiyon kakapalian rirawat ibilsa patuan menya kami timukunang Legislature lokasang public safety hari after the talk na sabol matay passion uyapan impeachment allocation mo kasampal neglect of duty Rail kaunin paliga utan ro neglect puko mer tungolen mewewe resuk kau tiang rail puko riamet iuyagi ai statement in Rahnwet yeramen ako assign my Mr. Speaker I men kaunin public safety and Kairong tama ipatpatuan murun met masyutra me kutpan uyawi ai ban uyata kamokit ten rompan tataw pukat ng uyaw kalangan may Mr. Speaker Yohanis o irakasambang kasansal na pitatakapal pen sto sa kanya kin pepe ni kayen al melel sto sa ola o sudukak patosang irawo asuto ya motion you o yata concern you o pergi kaitan motion aktai miate ira toror miate ira toror kami senator
Kailangan speaker essential mo most likely try banana extend session. Moy Mengulian di Committee in Finance o kita mag-try extend session what law lel ni yesi. Restate ma motion. Moy yada kamugid ma session what try extend lel ni yesi. Pagpagtaro karemen trial and extend session at ong niyasid. Passion pen Irobo, floor leader, vice speaker. Speaker, moin motion sansaler melel niyasid pagkianan kamteriya wo miyakap ko kayo me pananana pala lakap try bangkatla o imun week area pwede kamakit mamiyaw pel kamtitrigan naktalangka kaminatasang wantama kamtikan kotokotoki lel niyasid kamelele me ekonongan wiyawi oran taba me ban extended sang niale mo ran lima ban patong ran tua me mia bang ya ran isak payo mai try bangkatun kamanalar kamakit me mia sang ran chairman in chain ko kalangan vice speaker ong kawo memia masodra mauang kamakutwo ay me pan wiyawi try ban tor sabul matrail uyakupur kosan toror kaisa kisyu on next week niyasil o ban regular rani isak payo nituan masansal sang vice speaker miat retoror kami senator Yohanich speaker on extension of even patrol speaker utan melel ibangagi extended session abu kodlaw dahil katpano file yakala pa na tayo ban extend session putotokan kami di ka uyaw anytime speaker ka call session kat 9 session up mo video link ya be atin ay pil imay patruan extend session both file tanah kamang kulung ini kan speaker tanah rotoror kami vice speaker kalangan senator Yohanich vice speaker kalangan speaker boy gam ruler me pan extend session what right tungal rotoror Rahnwet Mr. Speaker kamu kubura boyen kak pakai kapkawatan to kalang kamti sabal mo kamti mautan porsak kamti mau kamti payen way rapakiyot tiar man speaker nan kamagitin supilay takan ma kin mamal selireta leo company wat kitailiang sapulman ke may CFC apnan arenan so me yang patra-patramet akin momen dividend makin patoto sang moong ni momen winning share kan tutu eta ma 500,000 to 11 million ito wo. Jadi barawan ma company wat kokota to kokoti. Angkak patok to nakamti apa ni wo. Kabatayang mo Mr. Speaker mayeyi sabol material company like me Pohnpei state yang sabol manki. Aman kamti ambil konong tako kawit legislature wat. Masuk konong uyapan angkak apaliyata santian tahun murah trial soap kay magtay beliang tahun murah kini trial yang shareholder and company wat wag sang luan tayo mo company wa sabol matray ibaron kami me present mo paisak sama and shares kanan company wat sabol man Pohnpei state government mayo kiyang olaman me era partner ke company wat ari kamtin payen wo ni arpan truk renkak truk ma win kan ma esok ka laut sang pagtalan anesent ugtalian sa polman ke tama ko nong talang ka kapaliata po talang ka Pahrek 50-50 nan kompanya kamtion kawit o kapatayang sonen kompanya enutan apal wasan petian so payo pagin apa-apalin ma company turur yung map so sapol matay
seru mo kanan I company wo me Pohnpei state government yang sapulman ki medega kabaiba patpatola ke swasa prap kai karu karata iman padon yata kamu ketepaki sabul mam kamtian orentian kak cok kawe itu tu ni uyapan totok tame bang kayu kono legislature wot uyapan kamu ket orenti ban tolang anter pantasang next special session ukdalam pilkak taulasang iran kapayan wot uyak pagpagyo man speaker Pagtaro karayaman orenti antre kata irakan mepitata masansaler mepitata CFC ukoros mautung motion masani ai uang masani show motion paitar miatre masani panirawo masalar mepitata irawo kamu Senator Carl ikasabali sekarang mau kapung ke kawin mami sansal mewasayu me kosan tiang bisnis wo me Pohnpei yang sabulman ki choror sang etetiane patu pon wap me PPA uko yang Pohnpei wasakis me patu yang railo Kadkadaur sang wasa PPA ken apa-apa ni mele yang Republican yang charge sob me pelong ni wap me kainan ni rail Arian data me source in revenue kan me paluat ken patuan kaitan sangat nilai esang ni arrival ken charge sob ti kan magan yang pay tu mo o sob magan pay tu mo ko pagdoda bilkin sob nilai din way ti kan me patora jai karena nanta tahu dan bil yang aki yawan mo ni berkata sang sangan sabis ko Koi kamelala me sangan mono wo puegi esote loti sang nan tatokin lai au tanak konang korosan kotong Pohnpei kalangan Senator Carl o concern kasampal masansal o R&D and take note o irawo ang kakan masansal nan korong-korong kan o napolto next special session Rahnwet Miadre Director kami Senator Semina Dual Secretary Wau kapadapat esensial yang memuat memia visitia mewawi sang program yo me kin mi ban Department of Education ye Special Education rantri or visit o success o Israel kan mama pali program ka saleta iran concern ke the song total me pit program Hari imemuya kamakitiyaw me Committee in Education and look into siyong kan mesansal siyang Israel ko me patroto kasaletan nan wasakset bepit special education program kalangan Senator Semina kamakitiyaw o miya karyaman ben motion koros motion masani ay Uwe masani show motion paitar miata masani penire masansal Senator Semina masote assignment mo panasahan yang committee education o Speaker kamu Senator Edward o mo ito ka specific songon ira tama committee ana nete kamu Senator Semina kalangan speaker kayo nira mangrakasaleta mepit Pwuhng tron tetok Israel kan mapapali program Pwuhng sansal menan budget program we federal program yo ari song karu se fix Pwuhng we federal program ari sodo me ko terkakuyang ari yo concern mepit obil songon service kan mabangka kapali Israel serikan mauya anan toro kalangan speaker kalangan Senator Semina Senator Edwin kolo-kolote mo kalangan speaker imi betawan ki po mo general sudah nok sansal mau tama committee ban and amo ban mawang yang semaraman tolan on oversight ma ban agis specific ko wang tama committee ban ana nete ko ruba ke tong legislature wat kalangan kawait masansaler masular assignment mo ban assign ang committee in education Miadre Retoror
Imen katamantra me biye ilang kay masansal me ban committee kay ban report nan special session what Pwuhng Atal extended there, Evan extended there, Niasil, o Imen, we are the men Kataman, on committee kan Masaiman ka Toke, and one Kakoros and Kaganapolta. Masho men Kataman, Chairman Gan and Pagita extension in assignment Puko. Miate Retoro. Motion and comment subject to call. Mulai ban pona se motion me miaya la makupro poin pona se ma floor leader miaya. Kalangan speaker I kapeng ke motion wa me pajon meto ma jel gak sabal ben niar amen motion o jel sabali wa saksit niar bagi ajel karir la len niesil kona patakan ka mawong niar wik pan wata. Child Kamal ba? Dapat pada pohon nempe isa kuano yai retoror, hoktail patutiang nempe isa kisu yai pakair, oipan pohon sa chairman and sab Senator Edmund. Kailangan ko mo speaker Pwuhng kakpata sa mal komtiyan sa I mean jangan ko yan son kalpulupa yan son chupa na mo ito ngal wong kan komi by speaker floor wong kakos. I mean pakita komtiyan sa pon kakpat pa ng murinte sama ada wiyak burunan sewot poin kak kacire kan makap kau yang kamtinsa. Murin mu pelake walep kamtinsa, lepas supplement ki aso yu karong yang rel kan maktek atau manduk. Aimet pakai. Kalangan Senator Edmund, Chairman in Shab, pek terpakai Committee in Shab and pilih kat pene murin session in Rahnwet. Murun te session in Rahnwet o'clock walep murun sawas in Rahnwet. Masalar pakai sang chairman kan, I ban entertain motion memia, Thailand
Rahnwet or subject to call. Koros mo utung motion masani A. Pwuhng masani so motion po itarok tayo Rahnwet tiyo Rahnwet. Kalangan Senator ko. Don't committee.